Бүгін біздің аймақтық ауруханаға Ташкөмір шаарындагы АКБ Кыргызстан филиалынын жетекчиси Эсенбай Асанкулов баштаган жамааттын атынан бир дана кислороддук концентратор, бир пульсоксиметр келип отурат. Бул жамаатка биз аймактык аурухананын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгилик, ден соолук, үйгүлүк бакыт каалайбыз. Мындан ары да ушундай кайгылуу иштерди жүргүзүшүнө тилектешпиз. Бул үчүн келген кислороддук концентратор элибизге мына бүгүнкү ооруп келген ооруларга жардамы тиет. Сиздерге чоң рахмат. Biz bugün dağı humanitarlık yardım alıp oturabız. AKB Kırgızstan Bank Taşkent şahrının filialı Jalpı kollektivine Esenbay'daki baş bolğan kollektivge çoğun razıçılık bildiririz. Medisina kızmatçılarının altından hiç kaçan uğurlanızlar, sizlerge çiğden soğuk işinizlerge olan iyilikleri talep etmekçiyiz. Çok rahmet.